Id-Deputat Ewropew Nazzjonalista David Casa għamel l-aktar mistoqsija banali waqt ismigħ pubbliku tal-Kummissarji Ewropej illi saru fi Brussell. Skont il-ġurnal influenti European Voice, David Casa għata figura ħażina u wera illi lanqas huwa kapaċi jagħmel mistoqsija diċenti lill-Kummissarju nominat. L-unika mistoqsija li setet tiġi f'moħħ David Casa waqt ismigħ tal-Kummissarju Laszlo Andor nominat mill-Ungerija kienet dwar kif se jelimina l-kollox il-faqar fost it-tfal. Il-European Voice għamel analiżi ta' kull smieħ li sar u minn hemm wasal għal konklużjoni li d-Deputat Ewropew Nazzjonalista ma jaf x'inhu x-xogħol tal-Kummissjoni Ewropea kif jgħidilna l-editur tal-istess ġurnal Tim King dwar il-mistoqsija li għamel David Casa. The question was so hopelessly wide that it was most unlikely to elicit an intelligent response from the Commissioner. It's a bit like asking, are you in favour of motherhood and apple pie? Of course, all commissioners, all MEPs will be against child poverty. But the notion that a commissioner to serve can solve child poverty is fanciful. L-editur tal-ġurnal European Voice jgħid li l-mistoqsija ta' David Casa turi li irid jitgħallem ħafna kif jagħmel interventi b'aktar intelligenza. I mean, somebody could train these MEPs, perhaps a television journalist like yourself. You could train these MEPs in answering intelligent questions. Biex jiddefendi ruħu minn dak li qalet il-European Voice, David Casa qal li qed jaqbdu maffarijiet trivjali imma l-opinjoni tal-professjonisti fi Brussell dwar il-mistoqsija tiegħu hija li qata' figura banali.